Okey, baik, saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita update info nama, email, account number. Okey, pergi dekat channel digital, kemudian kita masukkan tanda slash di chat box ni, dekat message ni kan, kita masukkan. Okey, nampak, kita akan nampak main menu kan, account, manage store dan sebagainya. Okey, untuk kita tukar nama kita dan account number, kita klik account. Kemudian kita klik setting. Okey, anda akan lihat beberapa tab kan kat sini. Change name, change email dan sebagainya. Jadi anda perlu tekan satu persatu. Maksudnya, okey, contoh change name. Okey, kemudian anda tekan yang tanda ni, notification ni, anda masukkan dalam chat box. Okey. Nama ni memang kena wajib penuh sebab untuk bank kan. Fatin Iman ini contoh ya, saya masukkan nama. Okey, dah penuh betul, ini kita send. Okey, ni akan update automatik. Kemudian kita naik ke atas balik, kita change email pula. Okey, jadi button-button ni anda kena isi. Apa yang anda kena isi? Nama, email, password tu biarkan dahulu, bank name. Okey, so ini email pun anda, contohlah saya just masukkan contoh ya, saya bagi masuk contoh ABC gmail.com ya. Okey, sudah masukkan email. Kemudian untuk masukkan bank name pun sama, maksudnya anda just klik bank name dan dapat tak, anda pilih bank apa. Contoh nak masuk dalam CMB. Okey, dia dah update. Kemudian anda ke atas semula, masukkan pula account number. Okey, account number ni pun masuk. Okey, saya masukkan contoh ya, nombor. Kemudian send. Okey, nanti sistem akan update. Okey, seterusnya anda perlu update birth date. Update birth date. Okey, masukkan ikut format DDMM YY. Contoh katakan saya masuk 01/01/2020 contoh ya. Ini saya send. Okay, baik. So itu saja untuk bahagian ini, anda boleh buat dengan mudah.